tuning app no so. Wodi ana so bekwa Google Play anasa App Store. Wo download wi na wa search DLFM 106.9. Ka se bonam so a wo benya bi na watie edi amayen. Afen so ye Facebook no eye adwuma, YouTube and TikTok na nyina da DLFM 106.9. Ka se bo di so no. Ehun foni any videos ahodo nyina nam so a Kofitela Damanti wo benya bi na wa hwe edi amayen. Awia yi ensem titira ebedi ka se bo makotiri bi anesem. Ghana mampeni John Dramani Mahama ade sema tudwa echiremu sem. Ebmema mu mpenifo nyina da enso nyina mo na so waka sabra ne se bua ba kuma ade na wonom emboa ne no mufa abrofo ba fa bi mande efa no mu ene japade a wonom sesa kwaye no omomwe na Africa yi no da kese a wonom hye ho fa no ne bankwaye efa ma ebibiman. Accra High Court for share ni musaya Professor Amiyawe Kumfi eye ndede yo de adesrede ebebo manim e de afa ye Sky Train project no ho. Na Ghana for bekaya na wetwe atwa men. Ana GPRT adwumakuo no ede nsembe to dwa kirem sem. Ghana hyenkafo nyina totrofo no upo se wompo ahyentiade no homti chemu edunum aka no anano me na atwa mu omonte so se hwi na Ghana de hye ho to nanso ebirim akirem sem. Said the Tabia Lata Momway, what a monte so, now copium a caswadia. A passenger phone to my as a trotro dabas not to so many some apano. And yes, I'm coming with more ever sumaway. MC Yoko for Ugia as a my a year dread form war no more brown musia seco for Ugia and yadia almost so a baby. The Bacos were Genamo, our Pieman Temu, Nanpotema Yasim Kuma. A could be a dear Dawanamo swom, a aristocrats. Oh, my dear to me at Nasi, I have pomodent tenant, metre hard work. I won't put them on muchima. Oh, open pot that you couldn't wait to my ye. A mebuni, and no bonnepa, wouldn't move red. Oh, Chilema said you had Ghana, mebun pay from Nancy from them 1 and 20 said your magana. You need that cry. Apia kubi abe bonkaya HM ya dear Brian a champion bese ebe jinasa a MPP presidential candidate e won fimpi mienu ene aduonu wotwini na Ghana for baka na wotwe atwam na krabo prema temu nyase mkumo openipo no na ya kremeyo ehye ase ne oman Ghana krabo prema tambia hodo amudi dwa kiremu ankwaye omaje kwantempo abos nti omutu na nso meka se ne ukopiemu okaneshi ene krabo prema temu akra central ye adwadifo ne kirem so office ene kwane ho nti moye dempo won besa abeditwa no ensem no pina kan beso me say agye me nsem kase bo DLFM 106.9 adwumako de this way ana so yasene Lumba supa aya adwumako a ensuo ene yeye na ye ensuo ne yabomade atena se ada fanfidie mu aso se krojo nya bi na no ma sunsu asobone enya de bi wa kire kura ne send Ghana ne awutie miei dwumade bia wo de abehia ensuo no fa nya ko na Lumba supa ni mpesu papa emra emesom hoho no enso no guma hodo mienu ye wasacha to na honom ene yesan so oboto wa na emu odesa no manam kopie ne kotu bi kwa akina bosunda benya sika ede gobotom ahyankanfo nso amwake asifie bobo ya asifie nya dwuma mfanye kopie ole mansupa ka akina kofa nso bi kwa akina bosunda benya sika ede gobotom frempere fa homatrufo iso 0555 ne ya miensa that 274757 aka hom ana 0577 475-343 uko PM wa dansoman ene mpotema madam abanya mechebutum ne shop no eye adjacent to Lumba Sport esanso ben apetu silenim e wa dansoman fra homa trufo iso 0557 349 401 0557 349 401 tazana ko PM wa fanko ne mpotema mama Vic ebutum ne shop no wa fanko Sport M ben washi be ni pe ho no ma wa fanko no ma From Matrufo is 0500 680 783 0500 680 783. DLFM afre phone kabom company for eto monsa dia fo bi biara na nije won so person beka eko yi ho eko na bi wa manone sanso ana bi wa manga na mo hwese DLFM 106.9 ene papa da Lumba ne nyom ebetimi edu etreye pant we nije ho a obetimi afre penifo e was 0538 865 393 0538 865 393. Ewie na meka o say Yankopon ya adoma. Eye homa bosumedi anim yi ne de toso aduonu baako. Emfimpi mienu ne aduonu enum mekire 21st June 2025 bibi besi o manga ne nyina ne sem. Yam papa da de Lumba o hye no nyomoto ase no.
wa bomade atonyom saa nyamu envenjian mako aduasendum 35 years inti DLFM akofa dwumade bi dia be dia da so eye Lumba face ye de kai papa no modem bo ahodo wato ede nwom abomade agega na fa baba saa envenjia aduasendum nemum na dwumade no ebetodwa ewo DLFM yanim ha ne mu ya ewo mra nimle no nsia abapa ho sema aduasam na dwumade no de ente ye de dwumade ne se papa nyom to na wato ne bonde ba wapo no esi ye kan ye shefa kese ye de kan modem bo na dwumade ado a waye ne bomode apa ho ntoma e project na Ghana fo nyina da ehwe papa nsa no dwuma pa ohyem afenso ye papa yakopɔ ya atoma September bosu no benya finhye na aduasia ba ko 61 years nti befa kwanya wo su nyina so ada sa dwumade ne trimpo nyina de ahye yetiefo bonde ba pie mu on the 21st of June 2025 na dwumade kese we no ye nyina yemfa ntuatua mu na mperifa ka asem za sabe sa obi bi ene asorobo a okotokro nka soro nti bomade na fa ho bada DLFM dwumade bia wodi apese boda be sa dwumade we yase na yemwa we ne yemwa dem ha wodawro efa mperifa ho matrufo isom 0598 966 736 0598 966 736 and 0579 284 181 0579 284 181 when you make so yase yentrase na yemfa agye mensem kase bo no mu kiremu emra besom wom na kankanfo yase nkunwa ya hwene tia sentem abesom awie no edi amagye so ya takrade kodwokrom twabe wode hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene ho fedia Adwoa Agyei Sikapa ya da ya ho ya ba ya de kasebro kire makasa ebeto aso edi asomo DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitutumrike ne hia yen e Facebook no so a na ya DLFM 106.9 Kofitela Damanti kasebon hu mfoni ni video so nyina nam so a wobenya bi na wahwe ediaman yemhwa kasebon ase FM free Ghana mampeni berema oboada John Dramani Mahama edensem ede atodwa ekirem sem kanifonam de bi ma nyina no osra da sem mo amoka biewom emebunu ku ahodo ene obi obi mam ha nyina sem ye nyina de yanka emfa mo sesabe bo ba kuma de ne yemoem na bi man ne man konkan emfa ma obi man enyina da Ghana man peni sem na de tudwa ede for African Day 2025 ne message na ode ma bi man nyina na o kirem sem ehu ba hinya pa se bi man ye betumi aka ye ho bo sesabe bo ba kuma de ne ya bo na bi man empuntu atumi akọ ede ama ye nyina da Ghana man peni ekirem sem emiri bi atwam kwasibo ni kwakọ made ba bi mam ha ne mu sem ebe sesa mebro na mo ho ahoden se be mu ginam na so ye pa ko pie mu amonone ekokoba kwakọ ye adwuma ema bi man ho kire ye pam o kire mu se eje pade ahodo a na ewa bi mam ya nso betam ya de koya edu ba bi ha dwenye pam ne sende wakase kire mu se ade wakọ be bi man yakọ ne mpunto mu nyina ne sem ye nyina da yanka ntuma fa wo se bo ba kuma de ne ya mo bi man so mpunto etimi emra Ghana man peni kire mu sem ye nyina ye ne sebe bo fa bi man no yetimi akoyare mi pam emna wakasa ro de sem sei edituda. Fellow Africans, esteemed leaders, brothers and sisters of the African continent, it is with great honor that I address you today on the occasion of Africa Day 2025. As we gather in Addis Ababa and connect across our vast continent and beyond, we celebrate our resilience, our rich heritage, and our unwavering spirit. This year, our celebration is particularly significant. The African Union has declared 2025 as the year for justice for Africans and people of African descent through reparations. As the AU champion for this critical cause, I'm deeply committed to working with you all to achieve this vital objective. For too long, the legacy of slavery, colonialism, and neo-colonialism has cast a long shadow on the lives and progress of Africans and people of African descent. These historical injustices have left deep scars. Reparations are not merely about financial compensation, they are about acknowledging the profound and enduring damage inflicted upon our people. They are about confronting the uncomfortable truths of our past and taking concrete steps to rectify these wrongs. We seek justice,
justice that encompasses a comprehensive range of measures, including official and unequivocal apologies from the nations and institutions responsible for perpetrating these historical injustices, addressing the crippling debt burden that continues to stifle economic growth in many African nations, a direct consequence of exploitation and unfair trade practices, providing resources and expertise to empower African nations to achieve sustainable development and participate fully in the global economy, returning stolen artifacts and cultural treasures that rightfully belong to our heritage, investing in the educational initiatives to promote a deeper understanding of African history, culture, and contributions to the world. This is not a simple task. It requires courage, determination, and a unified front. It requires us to engage in meaningful dialogue with those responsible and to advocate tirelessly for our rights. I call upon my colleague African leaders, civil society organizations and youth groups, and members of the diaspora to join hands in this important endeavor. Any awoti ye Ghana mampene John Dramani Mahama. Yantoa kase abone so na high court won kan piprimante ma ehwe anim so betimi anya desrede de afre ye Professor Christopher Eyameyawe kumfi ye ndede kotoni ma bosomi ne de to so aduonu nsia won fimpimienu ne aduonu num nimu efa o how bia no wo sky train project ne ho na ye Professor Ameyawe kumfi enkane no ye board chairman e de Ghana infrastructure ye investment fund no akwa Adwoa modi abone de bebre na ba kwa ewom ne kura ne say ade a wabo man ni kaye papa skabeye $2 million and now mode kra niema e de akọ sky train system ye project and no mo ya entimi engine ne na so na ya ade a Professor Ameyawe kumfi na ko ni Solomon Asamoah na former chief executive officer e de Ghana infrastructure ye investment fund no anasese no kwa edu no ebowom na ye Mr. Asamoah Solomon ide obomode ade adesre no ekoma court na emom nsem a ode ko ye omode koda asem di bia de fa Ameyawe kumfi ne ho no enya ade a watimi akọ court no mesan se impremier nu so akọ friend no enya ade a okọ na ni team ni kirema ne ho emfa ne kakra enti na wantimi anko court no na ye ndede die eye judge for eye state prosecutors any defense lawyers na ebomode ahwe animu se eye enkane board chairman at the Ghana infrastructure ye investment fund eye Ameyawe kumfi bebomode agye atum se kwadu no omode abono no eye no kre Yantoa kase bono so yenyina mwe wan kran pumpune mantai mu a na ensem eba no esompam na Ghana for bekaya Ghana Private Road Transport Union ye tweditia eka de se GPRT umpenifo ade batu dwa echiremu sem Nyankopon ayadom abrewa ayipuma kwam Ghana mampeni John Dramani Mahama abu adwumade nti make se ne fango ne bo no empenifo atumi ateso ohamutichemu edunum ne senti Ghana city so ekusu anya hode soronko a ekonkode nti ne ho behia pa se ahyenkafo nyinada so ebetimi ate wonom ahyente ade eye ebo no so ohamutichemu edu enum ne mperifo bekire musienko po ya adwana mi ne atwam na nka ahyenkafo nhyiasiem emfa ebo no nteso no emfa nya adwuma nanzandura twintwantwan ahyenkafo no bia nteso meme nanso alata mwemwen wo manfi timamufo na no ena nsa betoja kiremu sem ahyenkafo no bi kiremu a ene ena ya adwada wanom betimi ate ebo no so ebimuso akaze kiremu se omompene evisa mekese no aboso kan for spare part dealers omonteso ukototo na hodo a ebo so ente ye tomatoes fo nteso ukosto ahodo ma ne bo no sa na tienti adenti na yente ne maso asabi ahyenkafo nkwa na etata omti ebo ne de omonteso ne ena wonom ateso ekina na akopiemu wakaso ne mpatema yemo yensem fama kaso drivers no ahyenkafo no beti say dabi omde omateso omu kiremi sensema hodo a GPRT umpenifo aka na omate asenti ebono mbato so Ghana fo ye nyada ye ho atimi atoyem apasinya fo mosofo ka ekokaso Africa Africa so komemia so aka say kiremi sem ahyenkafo na yade apavizo omatete bo no so mekese mo hato mu ye pa wode sem sei
ato di kasebo enim Koforudua na me ba me ho so ma tebo no so omo age me 50 Ghana no omo age 56 me bo ma ba so pa me bo ma ba so omo ya de omo ya de pa omo ye djuma papa ye de omo ase ya me ase ampana ebia eti ati say ya tisu mo but na no point me prokawa but omo tisu amaye but e person omo san tisu amaye say ne be ya e wa say this time I didn't so much tisu amaye wa driver say omo ya de mom any aban so ya de aban no ya de pa because aban dada no ya wonu sa wow nti we say we abade na ya dana si ombo mo no ma eduane su bo mbra for my because eduane say ya say na say tisu a say eduane su mbra form say ne be ya ye nyina be betu okuta tensiri kro betu mato eduane ni namna wadi no anu aban no ya de ye fe na tete nyina so first na isama 31 ina kede 43 ina kufuri 56 be nyina tete nyina so say ji isama 27 ina ji kede 38 ina ji kufuri 50 series njem say de ya tete nyina so tino ya tu adovers nyina fo so bia tete ni fe ne so mo so aban kan no yen pepepe le fa su biom da Ghana free some ne ba kaswa say by free some de ba amasaman ne de omonte so ba yesre mo am kan kira ban say sa free amasaman e de kosi sa some care for misra o kwan ne de nya kura ba so mo kan je contract o de on ya on ko twa so maye ne kwan yesu yen kontra ne on to e wa yesre mo o de ne de omonto so ba kaswa say de ne omate so maye first ne 20 ba no maye 18 and free amasaman de ba kaswa say ne 15 ba na 14 and epa we aya shenkafo ani apasi nyafo a wonomefo ka ekọ kasoa efo ka free kasoa ekọ memya hodom ena wonom uchirim zade ampanifo ayi emu oda pandi ombo wode de abaso bokese pam ede ama eye drabes ne visa adwuma o maye no eye adwuma sono panti yema o mabaso papa pam nanu achi ena no pay DLFM eni da so homo bia morning show no so Emla na Prince oben do abodom na say DJ Hitman eti adwamu ena oni deputy public relations officer edema GPRTU Mr Samuel Amwa yene twetwe nkoma na obiza ne say senior na ahyankafo na mo so monteso ne GPRTU mpanifo de na ma na ochemi so munya abotrem omugusu na asemfa ahyankafo ne kan denden se bonom wonom beteso no ho ye hyankani na semra na wanfa anya adwuma na wanteso a ade ombe ye okroma na wahwe aga na anya wani kada Ojimde sabe obi ansrem na wo mem ni senti wo ye hyenkere bo maden se bo no wo betimi ateso na bibia kwa kama pa vize sabe wo ntimi nya hyenkene e wo mra oni mra so o kirema titiu ahyenkafo no bi ho no ma wonom enhye ahyenkafo ayenkabom ko ni biara se ni senti o mafa kwanya na sabe omudi nsem hunu nto o kirema se mo amutu sa na wonom be chemo na mra ene modi odi nsem se etu dwa na ada na modi statement abasa drivers wanted to one first so na dodo na person wo beto so that's papa my mean share with you for no pay yes who say you the statement about change san she you shati last week Monday after say ko ye nche mai na be kitungu na ye mai ho akusi me da say be ya at least your branches and as officers are all the 16 regions information bit me do o nchen na ye ti mai nche nyina de agu nkrata so na obi atimi dia ye adwuma of which ye sa pepepe nche shate eda me nda no ye follow up say that phone nyina bit me so na course na ba no na ekre say ahyankafo ni bi o wa omo ye asobrache omo no empese omo de sanshi ebe ye adwuma na ye hwe mu ni ye wu say most of them no wa phone na omo nhye union bi ase no enti na ba ne sa ne enso no ye ni tumi ye betime e de ache omo say anasi ye betime ama omo sanshi na omo no posifo e na e wo say tumi no ebi say omo ankasa omo adwuma na omo ye na ankasa kra say omo ye commercial transport operators omo nhye union bi ase ne kwa illegal ebi say LI 2180 regulation 121 ye mra ehwe ya shenka adwuma no so no ka say anso bi a be adwuma transport operator no so de ne ho do ma shenka poku say de be an hihye ne mra bi e be ba ne ni bi bi e ho ahye ya so na ministry din so ti ma recognize om ta na mra de kire
na sɛ wo a wani so no ɛsɛ sɛ yɛkye wo de kɔgyina asɛnni bia yɛbɛbɔ ɔkɔ adu na kyerɛ sɛ asotwe ɛwɔ hɔ no yɛ 25 penalty unit anaasɛ sɛ wobɛtumi akɔ ɛyɛ afiase bɔsome mmiɛnsa ane yɛbɛtumi de saa asotwe mmienu yi nyinaa de abom de ama wo saa ɛna mmara ne nhyehyɛe no ɛteɛ na ɛnam so ma saa berɛ no sɛ kora yɛde krataa aba abɔnten ɛne ani polisi adwumakuo no nso anya nkitahodie sɛ ɔmohwɛ no ɔmomoa yɛn na ahyɛnkafoɔ ntimi ni so ɛti sɛ nneɛma kɔ soro a yɛa ne yɛkɔ na yɛakɔyɛ negotiation ne yɛakɔgye ntumu de aba yɛgye ntumu ne ba mo waafo edo mu nka union ho nso ntumu a yɛde bɛba no mo de mo nka sɛ mo ankɔ meeting ne de nti mo fa nyɛ adwuma mo nso mogye abuo ne bi ade nti na nneɛma akɔ fam ne nyinaa mu ana Ghana ntimi mfa no ntuma pɛmfra mo de mo so mo ntimo de so nti na yɛka kyerɛ polisifoɔ nso ɔmmoa yɛ woyɛ passenger wofo ka na meti na driver ne sɛ medeɛ mentee so na mea mɛgye de amepa na wabɔ mmɔden atwe polisi ne n'adwene de aba so ɛnyɛ ntɔkwa na agya wahwɛ no ɔde yi de ato yie okay ne kwakura mu no ana Samuel amo akasa mu ana wo kyerɛ mi sɛm GP atu mpanyinfoɔ task force wɔn nam kurom wɔn ne aposifoɔ bɛka bom na wo bia da wo yɛ hyenkani na wo te Ghana hanom na wo didi nom na sabe wankasa wo nya wo kwan a wo fa so na Ghana kwan tempɔn so na abɛfa na mpanyinfoɔ ahyɛ sɛ te ahyɛntiade bɔ so na wɔnte so na mo kyɛ wo paa de aso yɛ bɛyɛ Ghana ha no agye wankasa wo bɔ man na wo tenam and it's a passenger near for car now for driver near I insist say old fair no and obegia and then no prompt police na for police for them ka pepe won kran ha say yene kan say police regional command no edin komo a che so mo aye krado pa say MTT command no any ade MTT command no omo aye ni omo djuma for na kata so mo hwe na omo moa e wote djuma di ni na ya ni sambra okay apart from police no mo so my special task force bia mo de ba chichi drivers yeah task force na yeah no internal o the GPRT or union guards there may be mukra police the guys omo fofofo union cars ni cars na di ma we ase no so mo be di mbra no so as when ni so a omo de obeba na che so omo de kana ma ne ba so twe ho ne di ama na mo ni task force no ye ni tumi na ye betimi di ache omo nchi yeku na se na ndi se tumi no eni ho ma ye nti na ye di police for so abem se omo nyina amwa ni nti mfa sa nchi ye adwuma okay so as we speak now no one hour ye wa na omo nche GPRT ase no ana wo gusu a wo je sa fa no nya sa na pakasiye na yomwa do ye nkrofo no ye be hu se kakra ka ho nso omo ayen saka omo nyina no ya mema mo maso twema ya hye ema omo mpeni bona hye ema nra say no Saturday say station back bi o settle them say on fanya adwuma dem bana na ye ban mpeni ko e wo ho no and quickly na no mo hye no mo de chat bi adwuma okay ani awoti ye deputy public relations officer Edema GPRTU nkabomku no ne den de Mr Samuel Adwoa nene ena wotie sikapa anopa ube no wo de no mate so anasa dada na wo firi hefa na bae me free hachu ane ena wo ba adwuma ena moje wo sen aka no moje sen 4 cedis sisi aso 4 cedis na kovtela ade no mate so ana o mate wo de no so me ba no me fa ka me ba first one me fire no dada na bet me bedu achimota overhead ne so edeba madina no na omoje 7 cedis me ba na omoje me 6 cedis means o mate so 1 cedi bet ye besre ebo ne nteso no mo man hyehye ne nyekọ no pepepe 50% mo obi ante de ono pewu kasa hodo wa ekọ long journey no bi mate so 25 cedis 20 cedis obi kono wa kwa 50 pesos per free so obi kono wa kwa 10 pesos ya mamna ne nya adwuma ne nyina ye ho ntoye ye nyina ye Ghana fo obi won so hu ne say oh we de wonimu ntino mimbu no menje na de that's not fine ai bo so no mo enya sabe ye tan obi ye nyina ye mmoa na o ma ne ye ho ha ye empenifo na mo mfo trotro debi omo zantofo hu o mo ka mo ye ne ya ne yekunkum ye ho de besre ena hyenkafo ru anam no nso mmommoden ye se ateso a mo ntetete bo no so ma drivers no na mo so kom hare won abosio kan fo ndem ni mas na meka kire sa me ngofa asefo no emra sidi ne bo ye den no motumu na mo goose gu ha no ma na sa goose ne ye old goose motonye edeka new price na mo de kan ho no mo je hu sika di wokrom a na video mo nteso maka kire sa mo goose gu na old one na moton di ye ne de mo hu market na sa na mo ka mo de mo nko so sa na Ghana ne de am se sa na mo pe no sika yenko ye ni mo ate
Yantua Kasiabone so na new job in South Municipal Assembly for Asaman more shops Central Business District nin sanso na drivers for wo any dwadi for market onum na abro mo ya clean up exercise no mo de omo se anya ade omo be ko nti no mo tena fie edidi dae no ade omo saman wo mande dey de wo kofo widwa ombe ba be hia committee no na ya clean up exercise yi MC de makofo widwa any oman hia Odema new job in traditional area da Sibra Kwekubua Totoso Miensa any nimpeni for Bomodia Eboa Yesan Yebeya clean up exercise no ebetimi akosu yesanso na ye contingent the free first infantry battalion for any police for Mufri Kofoija divisional police command for so Bomodia eko honomo modin hye pegu akwam san yebeye yensu yire wo honom no ombetimi esi anokwan na hunidi hu sam so no etimi akoso ewo Kofoija na abra mo ne nsam for etwetwe nkomo na ye MC Ransford Owusu Buache di tudwa na oche mu se shop owners ni de ombebo modin ase Adwoa Agyei Kotoni mabosu ni de toso aduonu nsia won fimpi mienu ni aduonu nim ni de ombe pie wo committee na nim no ma be kire mu de nti a omokọ so omokọ akoye clean up exercise no mo de enya ade omutu omo nan edisi honum sanso ana de totumemfoni na anim se obebo modin ase nsu yira ye koso wo honum no betimi asi anokwan na dan ye sisisi kwan ma ewo se nsuo etimi fa wo no ombebo modin aye nhyehyeye pa sane ebeyo metimi ye yi adan ni na ede free ho Emebunu hu se enubone ensanom ene nyoma basa yenkofa ma nkoko ntokwa ema political parties ehunya ye nim ne se e was professionals ye nyina ye kan decided, but I was not expecting such a crowd. We look at since about 6 o'clock. We started around 6. As at 6 in the morning, most of the people were. We have done a lot of deserting and then cleaning town. And let me say I'm happy to have started on this very good. Let me use the opportunity to also thank them, especially the police and the military, very few military guys who they control the crowd and make sure they also took part of the exercise that we decided to. In this particular case, we have to look at where the erosion started and then make sure we liaise with the Ministry of Works to come up with a solution. Let me say a workable solution. We come here and always desert and we leave it and then go away to come another time to come here. At this time, maybe we have to open up the drains and then see how best we can solve this problem once again. We have to pull down structures where we have to pull down structures. If we have to talk to them to also do it themselves, we are going to do that because we cannot sacrifice lives for others to also benefit. So we're going to make sure the right thing is done. We are going to step on some toes. But if you want to do this and you don't step on toes, you can't. Uti ye Ransford Owusu Buache on MC at the new job in South Municipal Assembly. Yankos wanyina mwe ewe PM tenem na Chief Executive Officer at the aristocrat confraternity wohene dankwa agyemanduam adensem ade atudwa echirima ye na mpanifo aka asem ze sabe sempanifo etofonfon a ekwakwahye emebunu dim nanso manga na oman sade yakwa nansen de nyamianem nukure ni ya hwe ni ya senkokurafo etofonfon de amebu no enya bi mpode na kwakuro mefiri sem no ma boni amebu ni ya omanga nam sisi no epantoma sasabe dade Lumba ndwom opani yi kiremu ene emebu ni enubone enyas betia ne se wonim red kobani gina honom na otonko awia kete gina kwan ho sabe adenga na bebu no ede na woje opani kiremi se sane meto na ekoso ne sia mekese ne yamenim ne kureni se Ghana mpani mfo mani a chebedu baabi ne Ghana yenye ni mpa bia dachi biada obetumi abaye kanidin ede ama omanya firi sem sa opioid ana say red indro no eha mebu ne ye pam onhene agyemandua kasem no wo kiremi sem ehu benya pa se Ghana mpani fo betena se na omani akomebu no nu bone a omonum omanwe visa sia mekese ne yamenim ne kureni wo hwe ne amebu ne ye pa de omanga na we de amaga ka frashe den efiri sem woni da chekram odise de tudwa e wona na me na atwa mai na ye mebo so atoso dunu nan efimpi mienu ne edenu numu e wo peduase eno wa akuapem sa otu mensi na pie matemu e ma na ekodwumadi omudi na afi biada apomotete dwumadi na nipa mepem nkoma enya sim kwa pie mu kwotentoma pomudi mu konante ya
na nya se biko moden esande apomuden te ten course na visa mo san kofa eye free health screening kan ho a o ma na hwehwe ade hye na apomuden de ma wonom ohini dua akasa mu na oda nsem adi sem wo mbekosa wo moden ahwe se dwumade omudi na afibia o ma sesem kakra na kanya hwe kra bosum biense bia o betena so moden aye tizene apomuden ten nante na hwehwemu e de ma Ghana so mu kiremu a obesere se dwumade bia wudi Ghana ne adwuma we ye mama ho na kwa tenten wapom na yesi na beboa ma pomuden akonkan yodi nsem sei eto yensem training continue kofi obo enim emmabunu hu se enubone ensanom ene nyoma basa yenkofa ma nkokontokwa ema political parties ehunya de enim ne se e was professionals yenyina ye kan ho bom ye ba ko a na se yetime boaboa ye ho na boaboa ye mantem aye wuma ye san de boa o man Ghana enti yem se ye botai kese pa no hadwen ye pa kire se me amegyina ho ye se winim red minim red ko na nso so azeze aba amamu anketenkete wenyina ka ho enti na aristocrat ye hwe ye mantema ye wom ye wokoforudua ye wotema ye waka wokumase na north enso so saa enti ye keka ye ho bom mamu a enyi ba ye try say ye betwom aba closer to us and then we show them the right way to go so amegidi say wo ko bi mutesa aristocrats aye mabunu ko na obi animu a oye nsanom basa obi animu oye nubone a onso so no behwe sene yesu ene sene ye boye bra na onso wafasa akwan no so eni a woti ye eyo penny Paul no ena ye chief executive officer edema aristocrat eye ekuo no ne den ede ohene dankwa agyemandua ena wote ne kan na eno akire no ena municipal health director edema akuapem south eye Emery amponsa ekiremu a emfasode a ewa pomuden etetene mu so obenante saa ye exercise no eyade aboa pa manipa pomuden ekonkan ma wunyini kyeye pa enti ototo srada sa Ghana ni biada o ma nani nkwa na pomuden ho na bre no bra no onkotetere na pom no mwe na ne daakye ne ne mfie no so yankopon fa kakra emfa nka ho wasan ekiremu se anya hwimpo simaduasa adwuma bi a wo ya nya bre mpo no nya simaduasa mpo a fatetere wapom ebeboa pa ma pomuden akonkan ene yade ahodo bi anyansa yade bi tesen ne yakokram yade hypertension ne diabetes ne ade ne nyina beboa pa ma so atumi ate madam amponsa ka sem no san kire musem yanka nkira Ghana fon the se bia munum ye omde papa anwa aduane so fen na kwabrane di cigarette wisi ekumo na wotwe o kire mse ne nsa den ne nsa hodo bi a doko si kire ne ma na kwabrane aka bom obandom ne nyina na watafiri konkoma san aka ho adan bibini de na woje o kire mse ba ne sia mo apomudin konkanti san ne ma ne yatwe mfanfiri ho Emery amponsa de same say etudwa me do bi ase ne health work omo aristocrat group organize and omo involve Equipment South Municipal Health Directorate na fa so a ye benya free health work and I say ye be ye bibisa ne se si ane hu se nyarewa emfa ensane adoso that is non-communicable diseases ye can non-communicable disease na ye can afa hypertension diabetes and cancers nti so we health work na ma will risk of getting those diseases no low nti health work no as every individual no as said dey bia no timi nanti kakra at least be 30 minutes wo hwe diane a wudi ene na obeda se ne be ya wunya hypertension and I said diabetes and I say any of the cancers ye wo hono ma ha adwana se ekun enkrofo ye exercise no ene se didie bebre and I say nnuane we de nnuane anwa nnuane carbohydrates bebre say ye reduce ye portion control ye do more fruits and vegetables ye no nsuo ye carbonated drinks ene ensa bebre ba ye no no ye betimi ateso ebe ye kran kai say ye timi etwa so DLFM 106.9 cigarette nom ene sa tramol ne sa nweme nyina say ye timi eden ye twa so efi ya brobom ye exercise ye say ye bibi aka ya brabo ho wo ye exercise na ye say na wa ye ochine wagyae da bi e say wo koso ye nti betimi da aka routine activity so aya mpem bebre no kofo ka so mi ne bra me de be exercise wo
space kitwe because betimi ananche 30 minutes walk over sweating no bring a lot of improvements in your health. And now I feel so see regular health screening, health clinic be wo mpeswa so a so timi ko echo check wo BP, wo check wo sugar, and then maybe say wo ye bia at least pay once a year no so ko no ko hwehwe wo magemu say yawe bi e wo magemu anti ne nyina aboa e masa nan communicable diseases esote hypertension, diabetes, any cancers as see ano ama ne muso. Any awoti ye ono na ye municipal health director at the Mercury Pim South ni den Eddie Emily Amponsam na ne kwakura mo no ana akane member of parliament at the madeshia wo mo suhum abato mpesu aso Ramford a Japan chire mo no na ye patron at the ma eye aristocrat ekuo no na wo chire mse hu behia pa so obi ade na wabebokuo no ma bo fitadwumade omudie no kwanka ne ye pa wei amanyosem nim into obi ade no kwahye ekuo no beboa papa emoma wo maden atimi akasa de afa asomdwe na afizuntiase aba magana mpo oman asomdwa ye wo no yatimi akrasom wasan akasa echire misem osrem ebu ni nyanso momfa ho behye dwumade we mu no mommoa na pomotre nante no nyoma nkwanka na nipa ekwen afa so bema wa pomudi akwankan no yemmo na afiso Ghana asomdwe ye wo ne yemmo ho ban no oman yenkwe yanim na daache papa emra Ghana hanam wate Niambi kaso so ne se yempanimfu so ayeta won wachi no yema won afutu na ne mabia mabuni ye na ento ason ya tiete won kui se wohwe se na ahon famatia se obi okui mu na bia amanyosem o baabi na obi so baabi a one ne renko efise ne ye wo ha se ya nkyira wa wori hu se oyi wa ha ana oyi wa ha nti ema asomdwe peace eba omanim ema peace eba omanim efise minye ni se mo fi ba kum na mo ye nuanom na se mo adwene ka mo be kontokwa nti ye nyina ye woku ba kum ye kasa kire ye ho ye fi hanso na ye konso a ye kasa kire mabu enya mabu nko amanyofo so ye kasa kire won obi wo ho a ebia owo oma amanyokru fufuru mu ohun se wo so ni obi se nam eye work eye ya ohun wo kro ma oh na eyiri mu kra ntia ye kun hwe se won kra na wo ye work yi nti ni nyina eboa ema asomdwe eba omanim iti aristocrat ku eyekuwa esese etra of Ghana mia nyina na ye bomodin ye te wo region bia na senior kaye ye wo hai na bi your western region na bi your central ani awoti ye aya kane masebedwane edema adehia wonom ewo suhum abato empesu aso na den edonum nyamfo Ransford Japan nene na woti ye na amaneboi yansem twireni kontehene kofi obo ena difiri epiemantemu ebeso wei wi ne nyina wesu na yenkenka madwenkyire ni bi na yemfa ensommom wei efri master planner junior kwentampo na wo kire miso Nyankopon ya adoma zede etie bia 2028 empiama yoku no eyemwa na moba emfa onde ebesi wa manyim oh omobo akra mwa na mobedi mu nkwenem every so Pedro wura ochire live ready free Indianapolis Kumasi Tano so Kesme Johnson o ye bo adwumaden ye pam sanso na ko bi asam watem say good afternoon Kwadwo Nhyiraba Adwoa Agyei Sikapa o se Ghana fo bi horoma ya damant o ma so odin papa mu hwe mpenifo aka hwe mu ntie oh Nyankopon be boa ye wa na sadia Ghana fo ni pani bia aso odin tie no Nyankopon free so be hadwen ye pa Kofi Parliament edi free agronabo bi kuma apa na o kire mi se edio ebesre pasa senkafo no dodo na yebesre drivers na se car owners no so mobo montete so no man ni man kwaye na basa monko a da bia driver fo nte so na monso sika moje na monte so basa emwa enti ahyen wurafo nso yi montete bo no so na drivers no ko mu enjo mo wem kase bo no ye dia si na sika o hwe ni mi se o matete bo no so ana oh montete so because my medical year budget bia to ho no mo ma te so e be ha me oh we say drivers ni nyane omo nti asem weye omo customers ene ye ani omo nim so omo customers ye ni o sometimes obi tufu ama wo ka mu kura asesabe car no so obesu ani pamfo kura wo ye okay wo ye driver ni wo ye mate ni wo de car be so na obi amfo ade kombeda o sa na me so mantumi amfo kan kwa adwuma me so me de kombeda enti benkum dwale nifa na nifa dwale benkum ye nyina ye mo ye ho pepepe wate yes na mo montete so no mo bua o wan na bua wan
can wo fokra masa yankwa adwuma o medidi ana same situation enti nyina yam wa ye ho mo bi nya na adwen se den wan fo me kan e den oboa se wo de kan kosi kwan na yamfo a mo de kom beda sa na mo so manfo yankwa adwuma yeso de kom beda 1-1 draw anamboa enti mo ana yam wa ye eno ano yankwa yanim Emmanuel Kwasi populampu or say good work done mate adwuma de udin de modu pa emu odi pa dini modu sika ye kwe na eba na Adwoa Silky achire muhima enfifi muhima radio mu ya santua enkacha hima Michael Jackson papa no se na ya Monday ente na ya papa da ana meboa daddy Lumba da kesiep ente mesra wa da Ghana ne ayotie mi radio ne wa na ato e nanso mesra jama na Adwoa Silky ene dia for now de ene dia one ho na eba sexy journalist and afi omujubedi no mudi na medewu woni mi se nya wo manka e papa nyu bebu na mente ase ya mi nhira na Adwoa Silky no nyini nche onto no nkwendem one kwa me yafum na afi sexy body ni mame sexy journalist ejumade ambo yankopon be hira mo pa ya kramo edi amejesi wa no ya takwa de kodwo krom twabe wo de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma huteden ene ehunsuo mpone mene Adwoa Agyei Sikapa eba mo nyina mo enitia adehye midimafo